Pozdrav svima, moje ime je Danica. Imam 55 godina, 4 godine se bavim online poslovima, a posljednjih nekoliko mjeseci sam u mrežnom marketingu. U današnjem videozapisu govorit ću vam o upornosti, o osobini koja je neizostavna kod svakog internet marketara ukoliko on ili ona ima želju da uspe u ovom poslu. Ali, otkud je inspiracija za ovaj današnji video snimak? Za mene je to recimo interesantno, a podijelit ću i sa vama. Naime, dan uoči nastajanja ovog videa ja sam trebala da gledam neke druge video snimke, američke, koje jednostavno nisam mogla da otvorim uopšte. Nije postojala zabrana prikazivanja u Srbiji, ali je nešto drugo očito nedostajalo što su oni tražili. Ja zbog opet slabijeg poznavanja engleskog jezika nisam uspela da to odgonetnem šta je. I tu je stupila na scenu moja upornost. Googlala sam do besvesti, prevrtala YouTube naopačke i u tom prolaženju sati i sati, negde uveče na YouTube-u registrujem jedan videoklip, ruski, koji govori baš na tu temu, kako otkloniti tu smetnju i normalno gledati te video snimke. Uz uputstvo sa ruskog snimka, vrlo lako sam uradila šta je trebalo i do kraja večeri uveliko gledala moje već davno pomenute video snimke. To je jedna situacija samo koja ilustrativno pokazuje koliko upornost može da znači uopšte i u svakodnevnom životu, a pogotovo u ovom našem poslu. Znači, kada god vam se čini da je sve izgubljeno, da se ne može, da nema rješenja, samo je važno nastaviti dalje. Jer ja, juče popodne, da nisam nastavila dalje, da sam odustala, danas bi bila uskraćena za stotine kvalitetnih i dobrih videosnimaka koji mi inače trebaju i zbog posla, zato što nisam mogla da nađem i uspela da nađem rješenje. Ali ja sam bila dovoljno uporna i verovala da rješenje postoji, bila sigurna da rješenje postoji i da ću ga naći i našla sam ga. Tako i u internet marketingu. Upornost je osnovna karakteristika, osobina svakog marketara koju on jednostavno mora da ima ukoliko želi da uspe u ovom poslu. Jer na tom putu, od starta do cilja, na tom putu konstantne edukacije u oblasti internet marketinga, mrežnog marketinga, na tom putu konstantnih i poteškoća i lepih trenutaka, vrlo lako može da se poklekne i tu je upornost marketara zaista jako bitna. Ne kažu džabe da poslovima internet marketinga ne dobija jedino onaj ko odustane. Rekli smo da u ovim poslovima odustajanja nema. Da se na poteškoće treba i mora jednostavno gledati samo toliko i na taj način uz opasku to je tako trebalo da bude. Rješenje postoji, naći ću rješenje, idemo dalje. I takvim stavom i konstantnom striktnom upornošću jednostavno ne postoji mogućnost da se ne dođe do cilja, da se ne dobije, da se ne uspe. Ne znam da li sam uspela da vam prenesem ono što sam želela ovim video snimkom, ali to je to za danas. Do nekog narednog snimka moje misli ostaju sa vama. Svako dobro.